Uwavuga perezida beza ku isi ntiyasiga Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Uyu ni umuperezida wa mbere ku isi hano kuko ufite ubuyobozi buteye neza kandi bukora neza. Aha ngaha hari abaminisitiri yashyizeho bakunzwe cyane n'abaturage kubera Paul Kagame. Hari umuminisitiri utazibagirwa mu mitwe y'abantu uwo bita Valentina Uwamariya, we minisitiri w'uburezi. Abantu baramukunda cyane kuko yabongereje umushahara igihe wari ukenewe. Twakwibagiza uwo bita Sabin Nsanzimana yakoze mu gihe cya Covid. Uyu nawe abanyarwanda baramukunze cyane kuko abenshi ntabwo barwaye Covid-19 ku isi. Niyo mpamvu bashimiye ko kunyezaga amatwi. Ndabashimiye rero. Uyu munsi ingingo y'umunsi tugiye kureba hano mu Rwanda abaminisitiri nibura 10 bagiyeho bagakundwa n'abantu benshi kandi mu gihe kigiye gitandukanye, kuko bafite perezida w'u Rwanda Paul Kagame uyobora neza, ushyiraho abayobozi mu buryo bwiza. Niyo mpamvu umuti yo kureba nibura minisitiri 10 beza bakunzwe n'abaturage ku buryo babakomeye amashyi mu buryo budasanzwe. Umwanya wa mbere turasanga James Musoni. Uyu nguyu yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se Minaloc. Yashyize uruhare rwe mu miyoborere myiza no guteza imbere gahunda ndetse n'iterambere ry'abaturage. Uyu nguyu ni minisitiri yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye kandi byiza bituma abantu bamukunda, kuko nk'imiyoborere myiza yakoranaga cyane n'inzego z'ibanze, kuko mu nzego z'ibanze ibintu byarahindutse, ruswa zaragabanutse bitewe n'inama nyinshi zigiye zitandukanye yagendaga atanga mu bayobozi batandukanye. Ikindi uyu James Musoni atazibagirwaho cyane ni gahunda ya Gira inka. Perezida Paul Kagame yaramutumaga nawe akamanuka mu baturage hasi mu nzego z'ibanze. Gira inka turabizi yageze ku banyarwanda benshi cyane, aho baza korozanya umwaka fata inka, ejo bundi gahunda, ejo bundi gahunda, ejo bundi gahunda. Uyu ni minisitiri utazibagirwa rero, kuko iyi gahunda ya Gira inka niyo yaje kuri manda ye aho yari yashyizweho. Ikindi utatwibagirwa ko uyu minisitiri hari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byinshi yagiye akora rwose, kuko minisitiri yagiye mu mwaka wa 2011 agera mu mwaka wa 2018, aho abantu benshi bagiye basenyerwa za nyakatsi. Niwe yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Uyu nguyu yakoze ibintu bitandukanye kandi byiza bitangaje ku buryo iterambere ry'igihugu byagendaga ryiyongera. Urumva ko rero ni minisitiri yagirira akamaro abaturage mu gihe yari ariho. Ku mwanya wa kabiri turasanga undi mu minisitiri wundi yakoze amateka adasanzwe, abantu benshi baramukunda, abantu benshi bamukunda cyane kurushaho. Uyu nguyu ni Dr Vincent Biruta. Uyu Dr Vincent Biruta ni minisitiri yagiye mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2024. Uyu nguyu ni minisitiri mu nzego zitandukanye, harimo uburezi, harimo ibidukikije, harimo ubuhanzi, harimo ububanyi n'amahanga. Uyu ni minisitiri yagiye ukora rero, umva ko yarahagarariye inzego zigiye zitandukanye hano mu Rwanda. Uyu nguyu yagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu nguyu Vincent Biruta nk'uko twabivuze n'ubundi yarahagarariye inzego zigiye zitandukanye, haba mu nzego zitandukanye zirimo uburezi, ibidukikije, ububanyi n'amahanga. Azwi cyane mu miyoborere ituje cyangwa se yuhaye n'abanyamahanga, aho yagiye afatanya n'ibihugu bigiye bitandukanye, baza gusura u Rwanda, imiryango bitandukanye. Vincent Biruta yo mu nzego zose yarahagarariye, ni inzego nziza cyane byatumye habaho ibintu byiza, ibintu byatumye u Rwanda rutera imbere cyane rwose mu buryo bugiye butandukanye. Ku mwanya wa gatatu turasanga Paul Ingabire.
uyu nguyu yabaye minisitiri w'ikoranabuhanga, minisitiri w'ikoranabuhanga na inovasiyo, mini ICT, yagiye mu mwaka wa 2018 ndetse kugeza n'ubu aracyayoboye. Uyu nguyu hari ibintu byinshi yagiye akora hano mu Rwanda, ibintu bitandukanye. Hari serivisi za digitale zarahindutse, hari internet yariyongereye ahantu hose, minara urasanga ibigo by'amashuri hari internet ahantu henshi hagiye hatandukanye. Bagiye bakora n'ibigo nka MTN, Tigo, Airtel, bituma internet yiyongera cyane. Ikindi ni AI nayo yabaye mu kimwe mu ikoranabuhanga umuntu minisitiri yakoze cyangwa se yashyizeho. Byabaye byiza ko AI nabyo irimo irafata indi ntera mu gihugu, kuko mu kiganiro nakoze bushize muribuka ko Perezida Paul Kagame ari muri komisiyo ishinzwe AI ku rwego rw'isi. Ikiganiro ko yagikoze ujya mu wakireba. Ahangaha rero inovasiyo n'ikoranabuhanga byariyongereye cyane. Hagiye haza amatelefoni matoya, hagiye haza ibintu bigiye bitandukanye cyane. Bivuga ngo minisitiri yakoze kandi byiza cyane wakwishimira, bituma abantu bamukunda, bituma abaturage benshi bamukomera amashyi rwose. Baravuga ati uyu minisitiri yakoze ibintu byiza kandi byiza bitangaje cyane. Ikindi ku mwanya wa 4 turasanga minisitiri Claire Kamanzi. Minisitiri Claire Kamanzi uyu minisitiri muri perezidanse nyuma yo kuyobora RDB mu mwaka wa 2024 kuzamura. Uyu nguyu yayoboye RDB ariko nyuma aza kuvuga ko iyo nshingano agirwa minisitiri muri perezidanse ya leta. Wabizi ko ni ahantu haba hari inshingano nyinshi cyane. Uyu yabaye minisitiri w'ikoranabuhanga, inovasiyo, uyu yabaye umuyobozi wa RDB, nyuma aba minisitiri uzwi cyane mu guteza imbere ishoramari no kohereza abashoramari, haba mu Rwanda, haba mu gihugu, haba ari ugushaka ibyo abanyarwanda bakunda, haba ari ibintu bigiye bitandukanye. Uyu minisitiri rwose yakoze ibintu byiza cyane kugeza n'ubu ngubu. Ngo nubwo usanga ngo ibyavuye mu Rwanda, amasaka, ibijyanye n'indabo, ibintu nk'ibyo byose ngo bijya hanze, ngo hari ibiza mu Rwanda, ngo hari abashoramari bavuye hanze baza mu Rwanda, hari abashoramari hagati mu gihugu. Ibyo bintu rwose uyu muminisitiri yarabishoboye kandi bigenda neza. Ku mwanya wa 5 rero turasanga umuminisitiri wakunzwe n'abantu benshi cyane, minisitiri wa Valentine Uwamariya. Uyu nguyu yayoboye Mineduc cyangwa se Minisiteri y'Uburezi mu mwaka wa 2020 ku mwaka wa 2024. Uyu nguyu yayoboye amashuri n'aba ya leta ndetse n'ayigenga. Uyu nguyu yagabanyije ubucucike mu mashuri cyane, kuko harimo ubucucike buteye ubwoba bwinshi cyane cyane cyane, ku buryo abana benshi bigaga mu buryo bugoye, mu buryo bukomeye, ariko abasha kugabanya ubucucike mu Rwanda. Ahangaha kino minisitiri amativenti yongeye amativenti cyane mu Rwanda, ubona ko buri murenge byibuza ufite tiventi. Ikindi iteganyanyigisho mu ICT ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Uyu nguyu yongeje umushahara abarimu ku buryo bwari bukenewe kandi baramukunda cyane. Ku mwanya wa 6 turasanga Minisitiri Jeannette Bayisenge. Uyu nguyu yayoboraga Migeprof mwaka wa 2021 kugeza n'ubu ngubu. Uyu nguyu yarwanyije ihohoterwa mu baturage. Ahangaha ihohoterwa ryaragabanutse, haba mu rubyiruko, haba mu bantu bakuru, haba ari mu nzego zose. Ihohoterwa habayeho gushishikariza abantu, ihohoterwa riragabanuka. Ikindi yazanye uburinganire. Ahangaha rwose aho umugabo n'umugore bigishijwe ko bose bafite uburinganire bungana.
aha rwose minisitiri yakoze ikintu kidasanzwe, kurengera abana, imiryango igenda ifashwa, abana baregwa mu miryango, hari abana b'imfubyi baba bafite ahantu bataba, baba hanze babayeho nabi, ariko babasha ko uyu minisitiri agenda ashyiraho ibintu bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa karindwi utasanga Daniel Ngamije, uyu nguyu yayoboraga Minesante ku mwaka wa 2020 kugera 2022. Uyu rero Minesante umva ko hazamo izi centre de sante mu gihe cya COVID-19, hari ibikorwa byinshi yagiye akoramo ku baturage, gukingira abantu, serivisi z'ubuvuzi, ubukangurambaga ndetse n'ubuvuzi ku bijyanye na mituweli. No hajeho ko abantu bagomba kwivuza kuri mituweli, kuyitangira ku gihe. Umva ko no mu minisitiri nayo abantu benshi cyane bakunze kuba agenda ashyiraho uburyo bugiye butandukanye. Ku mwanya wa 8 turasanga Sabin Nsanzimana, uyu nawe yayoboye Minesante asimbuye Daniel Ngamije ku mwaka wa 2022 kugeza n'ubu ngubu. Uyu nguyu yavuguruye ibintu bigiye bitandukanye nka health center, aho haje ibintu bya drone, ndetse y'abapilote zitwara amaraso. Sabin Nsanzimana rwose n'ikintu kiza yabashije kuzamura. Hari biriya byorezo bya COVID yaramenyekanye cyane, ibya Ebola yaramenyekanye cyane. Minisitiri yakoze inshingano nyinshi cyane mu gihe yari ayoboye, kandi kugeza n'ubu ngubu hajya habaho ubukangurambaga bugiye butandukanye rwose, ubushakashatsi, gukingira. Urabizi ko inkingo ubu ngubu abana barakingirwa, abafite ibibazo mu ndwara zitandukanye bakingirwa. Uyu Sabin Nsanzimana abanyarwanda benshi ntabwo bashobora kumwibagirwa. Ku mwanya wa 9 turasanga Ozil Ndagijimana, uyu nguyu yayoboye minisiteri ya Minecofin kuva mu mwaka wa 2018 kugeza n'ubu ngubu. Uyu nguyu hari ibikorwa byinshi bagiye bamenyeho abaturage, n'ingengo y'imari y'igihugu rwose yagendaga neza, ubukungu bw'igihugu bwagendaga neza, ubu ishoramari ryariyongereye, iterambere ryariyongereye, imari ya leta yariyongereye, ku buryo hagendaga havaho ahantu naho kwabagiwe nka VUP. Abaturage benshi bivanye mu mukino kubera ko VUP, kwa ko batekerezwagaho, kwa ko ingengo y'imari yakoreshwaga neza. Byaturutse kwa abarezi barongera umushahara, abayobozi bagiye barongera umushahara. Uyu rwose ni umuminisitiri wakunzwe cyane, kuko ingengo y'imari yiwe yagiye ikoreshwa neza y'igihugu, acungira neza igihugu, ku buryo ki Minecofin rwose abayobozi benshi, abakozi ba leta bahemberwaga ku gihe, imishahara yabo yaziraga ku gihe. Bituma rero aza mu rutonde rw'abaminisitiri bakoze neza, ku buryo bakunzwe n'abaturage cyane hano mu Rwanda, kuko ni abantu bagomba gushimwa rwose, kandi kuko ni ibintu byiza cyane gushimwa. Undi ku mwanya wa 10 turasanga Dr Jean Christophe Ngabitsinze, uyu nguyu ni minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi ku mwaka wa 2023 kugeza na n'ubu ngubu. Uyu minisitiri ibintu by'ubworozi mu Rwanda byateye imbere pe cyane, aho haba ari amatungo magufi, haba ari amatungo manini, haba ari nk'abantu bafite inka, guteza inanga, korora mu buryo butandukanye, cyane cyane mu umusaruro ujyanye n'imbuto. Abahinzi bashyizweho tubura, bashyizweho ibintu byinshi bitandukanye, ubuhinzi bugezweho, kwihaza mu biribwa bigiye bitandukanye. Hajya hatangwa ifumbire, hajya hatangwa nkunganire, hajya hatangwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Minisitiri nawe yakunzwe cyane rero n'abaturage hano mu Rwanda. Urumva ko rero
u Rwanda rwagize abaminisitiri beza bayobowe na Perezida Paul Kagame dukunda cyane. Ahantu hose uri mutere sarungi, mukomera amashyi, kuko ni perezida wacu dukunda hano mu Rwanda, muri Afurika no ku isi hose. Urumva ko rero ni urutonde rw'abaminisitiri 10 bakoze neza cyangwa bakunzwe n'abantu benshi. Abantu bakunze cyane kurusha abandi ni benshi cyane bagiye bakundwa, ariko twakoze urutonde, niyo mpamvu tutabura kubashimira ko bakoze neza. Ndabashimiye mwese rero abanteze amatwi, ndabashimiye abakurikije kino kiganiro kikaba kirangiye, ndabashimiye mwebwe munteze amatwi abashyashya kuno murongo wa YouTube, mukore subscribe, mukore share, n'abandi basanzwe ndabashimiye ko mwahurikiye, mukore like, mushyiremo comment, kuko ibyo ndi kugera muri kano kanya ni mwebwe mbikesha, ibyo ndi kugera muri kano kanya ni mwebwe muri gutuma mbigeraho rwose, muri kuntera ingufu n'imbaraga zo gukora cyane. Abenshi bari bishimiye gukora kino kiganiro, nawe wumva ko iki kiganiro nagukorera ku bintu bigiye bitandukanye, top 10 y'ibintu bigezweho cyangwa se ushaka, haba muri sinema, haba muri leta, haba mu ntara hagiye hatandukanye hose, wandike muri comment cyangwa unyandikire kuri nimero ya telefoni yanjye kugira ngo tuvugane bigende neza. Ndabashimira rero ko mwese mwaneze amatwi, ubundi Imana ibahe umugisha kugira ngo tubane mu kanya. Ciao ciao.